Serdihun Art and Cultural Competition Angdung Kitipang. ASDC Youth Front hin ben di Club along kacesong me pamanton. Dilai tiniali la pen raima posti tiniali long dras kene pantulong. Bothar langso Serdihun aklamalong ingko era ke thompen ingko era player ni ninia farman bothar langso cases lapen DLSA atum patir pipon sipini an angdung kitiarani ke pamanpon labangso Serdihun Art and Cultural Competition angdung kitiarani along bothar langso cases samai phu dhonsing terang pen sime che pahin phu ponda alu hiaman pen lakhai ingkoi bothar langso MLA Rupsing Teron Hemari Senar Borpothar Chingthong Sarimbe Maipu West Karbianglong KLA Bina Tok BP Maipu KHA Swarlosong Monsing Milik Bordili Gojan Kro WDC Chairman Honsing Teron Lapen Sarsing Kro Pen Chenglok Penangan Kithe-gedingetum Cetongdon Labangso Art and Cultural Competition along Sontrop an Kacepate Son Pedopon Kecengsi Kacepate Pon Lake Arjan Kihi Hirjir Ketok Pen Kihir Kacepate Lun Barin Cepate Lun Kimi Cepate Klim Somar Kekan Tangti Kekan Lapen Lahai Cepate Det Pen Arni Tili Por Phai Trok Malom Ke Hai Dona Bang Phu Bang Phiatu Maphat Nong AP Pajir Pon Si Mei Misen Pen Pechon Pon Ching Thong Pen Long Ki Bela Pen Bothalang So Pen Khosing Teron Report Malong News Ini lagi labang soman na citong ni wan din karong do pen isirat man da suluhi ini na citong ni kala lun bolu kan bon bu alikan parong alikan pagi hai ikan apa cari em dukoka kekiri ni nulu ke kilumikan kacali adi kita kali mate gilu kita ngakai punya apa lah segitu pun bang ini orang pun di tengah itu kita nang nililan ke situ ada apa ala kita kebon nang silo nilikan kita ulo ini karong pen aja pen masih dapat kita kasih dapat lah betul juga ya lah ini kita teknikal kirim suatu hati ini lah tiga pagi lah pandong aprai yang kata pom kan pagi lu pulang ini satu pipo anti musuhan pinporong ke rapu datang nang di anda ladang so program along kenal sirap dun je kurwangku Himalaya Tok Pipiawang anak itu man mesen men kita dengan konsep apa Lasenan tak betul abang song dan orang berdua Sunita Long Pipi Sunita Long Pipi pen kam tanda kan pitu tante kacisi pen pitu nanti lapoi thalang so official juno Angki Pipi alam itu sampai kacisi pen pitu jam masih to nili tu Serdihun Art and Culture Competition nili tu Bothat langso Hawar karbi sutang jupara song pen cepatir piponsi ini aja imek nilitung deng kolom patumi ke cengsi lagi Serdihun arani sinilitum hot pon pen tumi nalo suni sayang deng doan picun pen pini puthot rurang sinasar po arani hot pon sinilitum kadok kawe pinian kacepate son kontro kamu deng pon kasih kacepate no nabang kecut pon rang lo si nilitum labang so arong aja kini pon ke nilitum akemang laki lapui ken lo je ilitung apong mar amumar mate ilitung apia guru na po guru na dum kilung na me ke kan na me heko mate hek na ko phit sa me laku sana chatai long le dati ki laso ma thadam sin ilitung mo that lang so hawar par biriso nim so rong aje amai ben chingwai bon si ilitung mar ni hot pon
mahin pen aja tai pipon thek lasi alang itum ke hemalong amasi Jakong ni phaing kora porni SDC yot prona hin pen patir piponsi dipu klabalong tontroka kemang deng ponsi kachisong mei pamanpon ASDC tiripia mei chondrokanto terang kongchun bang jotson be ASDC yot pron amei phu premton be kongchun bang rajib tok bi pen chenglok prek jam hampang song tum sitame aluhiaman pen chetong don la pen prek jam hawar pen kebang ASDC aphan ikekroyara tum sitame ongdung pen chetong don jasemet pet 1995 asengka nahut ASDC pen Gulf of India angbong lamdon kacetok MOU aputhak kipachun serak pen jenglok tontrok aputhak ti alang litum kesong pon pedo Laswalong Assam University Difu campus prabjin pen full fledged university semar nangji tet ki untang inglong asu doana phan appointment ki piserak nangji Difu Gop College along state lapen Han bang apai pabat nangji Difu Biat College puthot padupon thunangji Article 244A prabjin pen kepachun pon nangji Gov recognized college high school apen ME school doan provincialization serak nangji lapen 1995 MOU pachun serak nangji lasi prabjin pen kemang ason doan ta government ahin pen pachun pon nangji jongsi chunche pulu tangte kibang jilang arni ansuse chesong pon thulang pusi ASDC yot prona hin pen ningje pon Difu pen Dorom Singh Rong Parla pen Edinson Hanse report Malong News. Ini jasa pen la somai kini kok pakai labangke Karbi Long West Karbi Long pen Ensius arana tum cubai la pen te Balin perlu halasu bangke ini tum bangke inghong he la pen de tum cak lu nun pen tum ce sono itu pun me dan 13 ini kan tapi kau alang di DP National General Secretary lo inut alang li ulo so alang li ta tok ang pensi Suresh nang pilo lamchak nang pilo je 2014 ini kan general election hot BP arat phan BP party phan vote nang pilo apente itu nyong se sarkar ko munu patena tu phan empek itu pipe itu long le itu vote pilo bahai lo sarkar gotthon lo lanjut ke ilang Ratna Singh daklang to ko lowang lo alang na niji kang lo dak suri thong kep suri plikap arana theng si alang niji kang lo pilo niji kang ke na tum ajijing tu ben ka song na tum arana tum karbing long and sales to ben ka song ratum Kalau kita jadi long tok artikel tu ke jongsi BJP tu jongsi sarkar rang potena tu mana pacun itu. Ratna Singh kalau sudah BJP maju, tapi election juga penarang li election halo di kini ki sarkar tum kuthon wala sur bangke hempek na piun minister si manlo pilo union home minister model lak hempek piun jakong lo tapi alang li tini deh. Lapen deh. Patai din election nang sila tumang ke manifesto long matun tok dak pen DJ po council election patai ni 2016 or 17 pen 2022 assembly election 2016 pen 2021 general election 2014 pen 2019 la patai trok long dala tumang ke manifesto long clear si tok le je BJP tum han pinoy na pahalo tu pen breaking itum pini thenglong dak lo laga pacu bay lam pinu Nasi ni tum option na melo, itum abidi melo kupilo, itum puji caklu ni coksi. Nasi itum ke, ya sisi front pen bangke, insamden pen la pente, arona teng pensi, hempek aci song mangan itum bangke impur. Nasi keceng ponop ini, itum hempek aci song bangke itum nasi tok mukalong tari ingkor apa, nasi pini pen sekian nol itum bangke. Lason sih bang ni bang insamden pen sini itum bangke aci song pon, long letik dak bangke itum bangke aci song pon. Halah, itum letak kemam pon bang ado, MOS 1, MOS 2. MOS 1 2011, MOS 2 2021. Atum, limen mipila lonta. Ning du kalam. La kenapa coba itu man? Di kalau bang implement ni. La pende biet kules apen ponde. Bies kules tawan funa po itu. Oh, ini tu mama kapuri we, qualified we. Nale tu, ubom. Qualified ji fan mangan itu muka cali hai dunai itu. Positif kules apen ponde. La bang coba funa po. Di tu lahai bos tu pen border bang non sensitif itu tu bang
6 June bang non dali tu mangga ni tu kau dak penang people lah di halas bang mai tu verify ni itu kau dak ni kalau bang modal bang si lain lo si ni tu kijut si yes youth foreman kau thapun mangga article 244A long district tak bang ke sonsuri awal side dah bang ke long le sonsuri ki sung dah bang ke sop unde apa dak ke momo tame dah bang ke sam jin jidet nasi cisong nak, cisong pensi, misamjin men cisong ser kalong pensi, arbi arat, meskipun penglong elsil rata, engdok pensi, usini tu makai, atek long la pensi, si long ke itu ke pini pensi, cisong boleh dicek. Tang deh, mau penang lipu lo, BJP ya komen kita tentang utama apa congsi kon lo, mau utama langsung kacong tu apa pun utama rata tum, tapi posin non putar BJP lo mana kasih tutun gitu pok lo, batang suara tum kiamat atau keli dalam itu lo mau mereka pegang sondol lah. Tumhan itu marah tu mangga arong tu sak pada citu lap citu. Bener so, kimi kahenu halabang, gelang bang, tumhan rara tumbang, tumhan pamang hulap. Kini memang dia. Tapi kau yang si nang written statement penong si nang lipi. Kalau mau orang lo suruh BJP itu sekretari. Lu colo sor tapi kau alang lipi tu kalau. Tok masuk tok lu penong si alon pon orang pon pada kini memang dia. Oh, ia hempel ke kan itu makai dong ke. Kongres sorkar nikah reform pipirat lo. Masih kon BJP pi mene. Tak kemudian Dunla. Rasna Singh asal tharo to mukalo. Di halap tani ye kang lo itu ka presiden BJP national presidency kan ye kang tinne me mati di kasi rada fan puno rada tumunge itu rada manga hokpen desi la tuman pamang puno si rada fan ini lo itu thot 86 hur koso si samjin men ka chi song on thot song ka sin chi song na po kasi ka don bang putina khai phan si tina khai phan lo chang li song nom han student organization social organization abang putina phan la ni lo thot itu si chi song 86 pen koson ma chi song so si dak bang ketin samjin men pasong song si itu manga adu halain it phone tu ate si tu kothak Allah pini kasih song nong si non mat cunci prote kebang jilau ni nang itu mako kasih song asai ding montulang ba. Kasih song makai itu makai penap dik sundi pula makai. Di penap dik sundi je pula semua matau ni. Sita mele tu makai cunci tik tak cesong nokop. Itu nikan pokep rahini tu 1969 pen non alo ponte itu manikan pokep rahini. Di bentong kok cok silo tu. Woi pisi non makai itu makai cesong makai itu makai. Jakong ni paing kara player ni polis atum angkrak pen birta kelong atang pen si dilai tiniali long keton kelang pedopon OC dilai SIUB Lutfur Rahman la pen alang liri sang ho tum pen Japon linsi ada porfai kebra chete malom ihum bolero pick up agaria long pen top home kresir keb long pon la solong 241.06 gram heroin long pon la solong ka cerabdun inuraphan neping nang pon Robindro Das arto thongkep Apomen Priolal Das Arong Uttar Porbil Nutun Bazar PS Haurakat Karbianglong District Alang Linon Kedobom ke Dimapur PS Tumuki Dimaputi Halapur Engma Bosti Tiniali Along Sitame Jakong ni Paing Kora Pliar ni Anikang Sampor 5 Limalom Humni Manipur Pen Kewang Bom Agari Along Pen Heroin Hom Trok Sirkebra Sirkeb Long Ponlo Iko wana bang along home pokeb la pen gypsy along pen home likebra sirkeb long pon kado ka we heroin 1 kg la pen 330 grams do pusi sini pon iko wan ke pang thek amek NL07 CB 2827 la pen gypsy NL07 CA 5586 la solong bang hini supin sulapen inut suarlo aphat net ingang pon Pave Saichama Artaing Koirapho driver of Iskobat Apomen Jonathan Saichama Arong Saranamai Khaikho Yes Tadubi District Senapati Manipur Adunsu Weo Artap Likebra Hini driver of Gypsy Apomen Soso Arongomen Khaikho Paumata Yes Tadubi District Senapati Manipur Lapen Avi Angela Artaing Korapho Apomen Pana
arong New Minister Hill Kohima Nagaland. APS SDPO Bokojat John Das Ahin Pensi Kado Kabe Kenepon Adrak Santame Cepari Dengpon. Hanjalo Sopendro Jipsanong report Malong News. Langhina long line truck ke patong phedajok inoda bang phuat de malo mat apran kedam. Dongmukak police station ke parlo Langhin National Highway 29 atwara long. Jakong ni phai ingkora pho arni ada por 5 phosu se malom Imphol pen ke bang ihum dangkre truck line truck inoda mune rafan ke patong tekang phedajok ade malo mat apran damjui. Bangsua truck katewara bang phuamen lake. Sidandho Singh arta ningkan ingkora pho Asar Buramen Jadu Singh ahem Imphol Laurembam pusipang thek konlong. Bangsua truck along Ari Tanghuatum Tampajau Singh Arta Ningkan Trainer Cap Ahem Imphol East Lapen Rahul Singh Arta Ningkan Ingkora Kathom Alang Litum Ahem Sitami Imphol East Pusipang Thekkonong. Dongmukak Police Atum Birtalong si Ademalong an Humri Damlo Lapen Kichitang Abang Arpum Abang Thana an si Pondelo. Birta Kirib Dunlong Atengpen Line Truck Abang ke Bangsua Munidapan Patong Tekang Pitpen Police atum ledunde angko warsai keme chu MC kikar japan bor ilo borta dobuka tolgera long kahonche meme amotora phan kepakhang dona tengpen nebdun long bangso atra kepang thega mek lake NL01 AF 4300 puthot bangso atrak dongmukak police station along anwan to detlo lapen kichitang arpum ke postmortem japan dongmukak municipal board amotor pen dipu medical college and hospital ansiponlo dongmukak pen Daniel Pantemong report Malong News. Block Level Vigilance and Monitoring Committee Long Term Development Block Atumpen Chingwa Chingsai Amerikang Nipon. Dongmukak Longkam Tiran Uditiram Pulalong Hawar Kehat Development Block Samilangso Development Block Lapen Rongmongwe Development Block La Long Thoma Block Pen Kajing Sunamukuan Si Keklem Kedama Su Apukak Me Pedokon. Jakong puni paing ko rapuani lakha krepo Mahamaya constituency ke parlo Dongmukak Longkam Teron Uditiram Pulalong ke padopon Amialong lakha Grainer Cap Hauragat LSC MLA Mate Long Thoma Block along a chairman Dorsing Rong Hangsi Bangso Ame Chupahan Pukon Labang Solong lakha Kristir Cap Dipu LSC MLA Bidasing England Karbelong Tromos Council IM Kanggura Kiling Lapen Billy Mohon Khaglari MEC Kacherong Kisilapen Ajit Kumar Deatum Chetongdo Labang suami along video atum bangkit hompen cenglok blog staff atum bang suami along ketong dursi blog pen iklan pon jasemet PMAYG ahemso kasengson pon ateng pen kuan si iklan kedama lapen ketang te kuan si dolang ma puari report labang suami along paklang pon lapen koson si ketang telang ahemso ke patang kichunang jima kualam hai hu singwai pon si ing samjin pen ne pechon pon dong mukak pen Daniel Pantemong report Malong News. Kita mene blok tung diklaim kita malam de puthak de monitoring vigilance and monitoring security blok tinong si MLA konsensi MLA konsensi kom blok sambil langsung terhadap kami dari Norway ini kom blok chairman không có tập đi hàng Việt thì cái tầm ta blog cái hình thì cùng video cùng làm số có chung em giúp đang lo thông qua cái buổi em đi em ra cái em số liệu làm em làm thêm thật và số si bên cái làng tạm lên cái chỗ chi cái lý toán là mấy cái thằng nó report và số sai tiền cũng là gì như bên người ta làm thông blog video untuk chip meeting ini. Memang kewan jalani sen pen, orang ada tu party beneficiary tu ketika pen, rekam kebijun apa kalau pun kita participate juga itu, apa ini thelo, video tu, itu, vigilance and monitoring board long locked in member. Ani nabe kewan jalani nabe klaim berapa itu tempat cerap ni tang desa la 2000 then 2021 anikan la nangli andar harugat block along la PMAYG ahem ko ansi nangli
lapen kuan si kitang tang lo la kitang te kuan percentage dolang sobutang na pachini thai Nili ke video kalida rapo la pusona kar jubang ke nili rapo na tun video long le enamo de tapi ni jing mai long nisen a percentage bang kom la bana yang da jo om so bang ke a homosti tin da pilih kan ke ibu bang ke puluni homosti bang ke kita le hatta me lo klen tangan tu bende haura ghat lo bang ke inko era podolang amana hemsu ki la pente no matie lo bang trainer ke tulang en la da muhamaya lo ka pai ke pone lo kondolang ini presensi ke sila tu así haura ghat blog bang nindo dapat sini di nona kan si yo bi kami la ban ketangke muka bang ke kompun si pratin la tempat tangun osi ke tangun ni jenamu boleh ini di singwai bang ke beneficiary bande ke hemi timati mane third party bale pikali mati osi beneficiary I can fire promise koi banda meeting lagi Longboi Basti Krongthom Kachitokatowar long police atumpen drugs kene ponno. Jakong ni paingko raporni anikang sampor 5 malom dilai PS keparlopon Longboi Basti Krongthom Kachitokatowar long police atumpen kakuru kasai dengpon. Laswalong APS SDPO Bokajan John Das Ahinpen Japon Linsi Alang Lilong OC dilai PS SIUB Lutfur Rahman dilai PS Sub C20 CRPF Camp Bokajan apen APRG atum cerap cetudun. Lasoka kuruk pon hut 17,200 yaba tablet long pon lo kado kawe 1.7 kg duji pusi chini pon labangso ahormu ihum skuti ke pang thega mek NL 07R 6723 along pensi long pon lo pusi police atumpen pachini pon labangso along ka cherabdun inodabang sophan ingnang pon long lo amen lake gihuka hokie artain ko rapho apomen hokie Arong Men Middle Colony Purana Bazar Dimapur PS East PS Dimapur Nagaland Dilapian Rustom Rohang Report Malong News Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta